Odofo enesoso aye onyamepe ema menu mienu ehia ewo Adom TV dwumedie we eye Nkuranhyensem mre ya me amete dwumedie ho chiame ediam yeso ene Apostle Dr. Nita Kotego mame na asese wapemre na obehe dwumedie we ewiase nyoma ye nyina no nyina so eba akopɛ enye se Nyankopɔn enye se bonsam enye busuapani ena enye obi okire wade ena enye school akoye ena enye sika wo ana sika woni ni nyina so ene wu ankasa wotimo po a wode nam. If you want to make your life different, you need first to accept that you've made wrong choices before today. So person wa bra bossa sesa o person wa ware sesa o person uni pesu ene ban sesa esa oji musti say timopo bi wa fa na no amwa. Admit the choices you made till now that has brought you this far, and then begin to examine these choices and replace them with the choices that will create the difference in your life. What you need to understand is that everything you've become so far was because of a choice, and you can change your current situation by changing the choices you make. Choices are like seeds. Yetimo po ete say aba. So ofa timo po a wo de aba ahye fom. So ofa wotenti mo po. So ofa ahoye timo po. So ofa empo tuhye da timo po. So ofa aniha timo po. So ofa abonfia yo timo po. So ofa hahaha yo timo po a wadua dia wabi na ebeba oso. Ebeso aba amwatwa. Na eya na ofa timo po a ya na ese obi sa say se timo po a mefei se me didi djuma Susan Sombe na beba. Would I be happy with the consequences that I'll face as a result of the choices I'm making? Wanka onkwa susu obi show fancy be washi ababa wa bi wo yire no ho ababa wa bi o ababa wa nice yo me ko pe no obi show wa dwene mu na ye wo se ababa no nice e bia no ababa wa ka so nice onya nice mu obi enti sa wa dwene mfoni a watwa no nice no ene mama wa fi wo yire chi akopa ababa wa no obi an show ena akopa baba wa no so sebe na ne ko ebibi na nyinsem ba enye obi na hye wo enti abrabo aye bui no timopo bi ebefa no de zonso ba ena ayire be che wo nso na de ntokwa ba fi a enya ayire na ye eye o timopo ba ko ofa ye no ripple effect ene ntokwa ba wadi enti ya na ofa timopo a ese wo se timopo a ofa no zonso no nya wonko ene baba wa so baba nipa bebre so sebe aso anopai ana wi a wotemi ana nyuma bi a obi a wohwa mi no wa mu na wanim obu afu ho abrabom wo na wo kura animuna no ne ade wo ho ba nso no be ko nipa bebre eso enti abusue ya na ofatimopo a nyewunu se ne abaye bia no ebenya susanso e wo nipa dodo so enti wo fatimopo a no abisa on se satimopo a mefei susanso ben e beba me so ene woni a ebe me no so se ade a enya bibia nhyewo abrabom se koyo ebia na ekoro no ebia na asisie ebia naekatasehye ebia na ayantro bi apese wodie obi anhyew se menka nokore obi anhyew se padwumaden na yo ena obi anhyew eye wo timopo ena bama wafa brabo se de tie. You can live a happy and fulfilled life if you want to have it. You can live a destructive life if you want to have it. You can live anyhow as much as you make the choices of life. Timopo we ya wana hudu mienu ewa sanieso ewa bako mbenkum ene bako nifa enye se sorry na oye bibio ade ache mekwa adwuma menko mempe we mempe menum koko menum tea eye nioma egu wadwen post na wo semu an wayi bako menware nsonyu medware nsohye many vegetables medi dokono enioma we nyina ewura wadwen mu ena wo ena abetranse ahwe ne ema wo na wo de ofiti ha na afatimopo na wo de ye ne ope so afatimopo a bisa wo se sabe susanso be na de beba me so ne on e ba me so wa sori ne so wo de sede esori a o susanso wo we die mu ene won e ben wo ena se wo mu na nso na pa yi a eno so e wo nioma e beba wo so
nia obefsam yi bia da bia da no e wo sunsunso me de mesra ka kire wo se abrabo umuna na opa tabia unya na o mama na je nso na opa unya na de ene se obema wani agye na wanya abrabo wo de otan ebu a eba wo so e na wo de odo nso bu a eye ma wo na me de mesere se wo de odo bububra abrabo se wo de abufuo agye ade a to bia unya saa so na wo de anegye so pa obenya na me de mesere se wo de anegye ebepe sabe wo de nyansa kwan epe nioma unya sabe wo fa akwasiafo akwan so a unya na mo de mesere wo se penyansa kwan na fa pe de awope sabe wo de suahunu de ntiase eka bomu de awoyo a wo fatimo po a nyina so suahunu de ntiase so de nyansa adwaro abrabo no obi anya nya obi ena obi adi nkan nya obi na wadi kan ni na waye ni nyina so timo po a wo faaye esa nyansa suahunu de ntiase na muntu a wotuye nia wadi mu abrabo ayefe nia wo samu edna abrabo yoye ya wo no mama ya wo no de hye obi a ye wo ye se nipa na otimo po mo wo se wo yo mama na wadi nkunim entina hwa konkron ska se wo sesan wadwene so no ma wo sesan abrabo mu. If you renew your mind, you transform your life. In other words, if you renew your choices, you transform your life. So sakra no ma wo samu yi da bia yo no a be sakra abrabo en fam be bia wo te abusua ene de obebubra obeko onwuma so oni nkrofo ko dinkita ho timo poben na ade pie energy wodo ahofama ahohyeso ana okofa baako no memodi na wo pie a wo de energy pie na wo de ahofama pie na wo de odo ne ahohyeso pie no behunu se wabra bonsu na so be wie peyo. So when you are leading life, go and face life with a happy feeling, good feeling. Go and face life with joy. Face life with a lot of self-control and face life with a lot of wisdom, knowledge and understanding. That tibiano abrabo ebekoyi. Aha na me pese me jawo what I say. Na me the way jawo na me ka kire o say wo kina so mesa ba wonfie mu eno abedi nkomo. Na mada se ene dey wo fatimo po a edin so papa bebre wo ne woni ebubra. Wo fatimo po ya dwumaden, wo fatimo po aya ne safata, wo fatimo po aya ne enam wodo pepepe yoso enia ehotwa na ehote ne tren na ekwa so. Se fatimo po a wo fa enti no se de atie bia wabrabo ebekoyi. Aha na meja wo. Uma me na Adom TV dwumafo nyina ase efi camera, sound. Na me na MCR for ne lighting ne floor manager ase. Kra me da me producer Priscilla ase. Wo a wo hwe me so no, wo ni onyamentina. Enya fide ni mfiri ha na badwama dwumadi no ekoso anesa. Makra.